asemkusanyiko sabantu base-Afrika ngicela ukuthandaza asibonise amakhanda thina basivala amehlo savala amehlo lathathiswe abesithandaze uNkulunkulu wongelekejane uNkulunkulu wonokholoza siyabonga ngoba sesifikile la ebesizihluza khona i-peace march yethu impumelelo siyabonga la behlezi khona u-17 uNthalala izisu ziyagcaba ayabona ukuthi siyangaka kuphindile siyabonga uNkulunkulu wethu sivikele masifike emakhaya ukusize okhulu baseLondoni ukusize okhulu baseLondoni ukusize nabafowethu siyaphakamisa kubafowethu laba bekhona amabhasithi sithi siyangako siwumkhonto sizolwenizwe alikho izwe elizophathwa wo-17 Baba egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu. Similapha sizobenzela. Ukuthi wena uNkulunkulu akaze ukhulele. uNkulunkulu awaqambi futhi amandla. Esizulweni wena elizweni sobukhosi. Baba nabo abantwana babanye abangena nalo simila iroli impela This means, that the FK revolution has begun with the people of South Africa. And we want the GNU, the grouping of national unfaithful, that the Lord is watching you.